бачаҳо амалиётро шурӯъ мекунем. тамом ака. این آدم در بر مادر سومان چیکار میکند؟ یا اینکه این آدم برای سومان بابایش است. غیر امکان است. نه. خیر، شما زهرا شنی و احمد شمشک خانه‌دار شدنتان را با خواهش و اراده آزاد خودتان بیان کردید. اکنون برای شما را زن و شوهر قانونی اعلان کردنمان باید امضاهایتان را گیرم. مرحمت دخترم. زودتر امضا کن. در بیرون یک گروه آدم‌های سلاحدار هست. آدم‌های سلاحدار؟ زیا لطفاً بشین. این دختر از بخیلش دروغ میگوید. ای ملیس، باز تو چی نقشه ها در سر داری؟ ملیس جان بگذار خانه دار شود. جانم و شما میگویم در بیرون آدمانی سلاحدار هست. از جایتون خیزید. احمد خیز. زیا جان لطفاً بشین، دروغ میگوید. ملیس بگذار خانه دار شوند، کاردار نشه. وای چهرهش به دروغگوی مانند نیست. رنگ و رویش پریده است. زیا تو را نیز فریب داده است؟ کنی یک ببینم. ای ملیس دلگیر نشدی از این کارو نغمه هایت. بگذار خانه دار شوند. امضا کن زهرا. تو امضا کن. چه ها میگوید؟ گریزید. همه به زمین.
بابای سومن است. غیر امکان است. قریب بود که امضا میکردند. ای خدا ای خدا. نلیس تمام تمام. خدایا بچه ها من نمورم. سمی را پاروندن. سمی میمرد. یاری تجلی. خوبم خدا رو شکر. چیزی نبوده است. با زمین خوب کن. هیچ کس مانعی امضا کنی اینها نمیشود. نمیشود. چیزی نیست، آرام باش. استاد در کجا هستید؟ چی خبر است؟ خوب است؟ خوبیم، تو چی حال داری؟ خوبم با اینجا امضا گذارید این کار تموم می شود. امضایت را مرده ایستاده ایم. در پشتی من پنهان شوید. یک امضا میکردید نمیشد. دعا کرده ایستادم. خداوند مهربان ما را نجات ده. در همین جاها یک امضا هم میکردید. رب گم شوه. تمام این خیلی باشد بعدتر حتما امضا میکنید. سومان جانم، اینها همش بازی است. گیره نکن، نترس جانم، جای ترسش نیست. امک‌های در پایان بوده بازی تریزه شکنی میکنن. تریزه میشکنن. انا بین انا دیدی تریزه ها رو میشکنن. بازی دارن. این بازی است. گیره نکن جونی من. مایلش گیره نکن. لختکم کجا شد؟ لختک؟ ها لختک. لختکم در اونجا موند. جانی من حیاتم این خیلی نمیشود. پایان خطرناک است. خطرناک گفته وای را در نظر دارم. امک‌ها در پایان بازی دارن که اگر آنها را بازیشون رو ویران کنیم امک‌ها گیریه میکنن. حاضر اگر بازی تو رو کسی ویران کند گیریه میکنی که تو هم هست من جان. من باید لختکم را گیرم. کن اینجا بیا جانی من. شد رفته لختک‌های تو رو من میارم. مایلش تو رای بازی امک‌ها رو اگر ویران کنی امک‌ها گیریه میکنن. مایلش راضی هستی؟ حاضر برای تو یک جای میابیم. انا این جوان است. کن بیا. اینجا خالی بوده است. گذر کنی. گذر اینجا گذر. تو اینجا منتظری من شو. مایلش من کمتر پس لختک‌های تو رو گرفتم میارم. مایلش امکی شوکت جان. شیرینک من. بینید خانم بهار، آیا سومان رو پدری رحمتی مادرش سقراط است؟ بله گفتم که غیر امکان است. ناممکن است. این را قبول نمی کنم. و من گوید که اینجا خطایی است. لطفاً گوید که اینجا خطایی است. متاسفانه نیست. باورم نمی آید. سومان انا من آمدم. برای تو لختک‌هایت را آوردم. حاضر تا تمام شدن بازی شیشه شکنی امک‌ها اینجا ما منتظر میشیم. مایلش سومان. مایلش امکی شوکت. من در زمان امک شوکت گوید نورم. جناب لوینت از شما یک خواهش دارم. سقراط این را اصلا نفهمد.
ин охирон хоҳиши модари Суман пеш аз мурданаш буд. гарчанде бобояш бошад ҳам дар назди мисли Сухрот бар ин одами бад бузург шуданашро намехоҳам. бин ҳам агар ӯ ин ҳолатро фаҳмад, барои наберашро аз ӯ паноҳ ва нишона додан шуморо метавонад зарар расонад. ҳамин хел не? бале, барои ҳамин ин қадар вақти зиёд ӯро пинҳон кардам, барои ҳамин гурехтам. акнун ҳама чизро медонед ҷаноби Левент. ҳамааш ҳамин аст. шумо парво накунед хонум Баҳор. Сухрот ягон вақт намефаҳмад ки Суман набераи ӯ ҳаст. ягон бор ба шумо хавл медиҳам. аммо лутфан аз шумо як хоҳиш дорам. маро ёрдам кунед ки то падари Суманро ёбам. лутфан. не, наметавонам. аз рости ин корро карда наметавонам. аммо бубинед, бахшиш шавкати беақле. алло лево. шавкат, ман ҳозир бисёр як масъалаи муҳимро дида истодам. баъдан суҳбат мекунем. киноро мо тамошо дорӣ. ҳамардакам телевизорта пас кун. беақл чанд бор гуфтам ки дар пеш ҳамун кӯдак киноҳои ҷангиву тирпаронӣ намон. кӯдак аз метарсад. овози телевизорта пас кун, баъд гап мезанем. аблаҳи чорчашма ин телевизор нест. ба туй ҳуҷум кардан. мо дар зери тиру туфан ҳастем. намефаҳмӣ? чӣ хел ба туи хона ҳуҷум кардан? ту чиҳо мегӯӣ? Суман! натарсед хонум Санам, натарсед. хел натарсам. намебинӣ камтар пас дар инҷо ма мемурем. хонум Санам, таваккал бар худо кун. агар муҳлатат нарасида бошад, омада дар пешони як парона намемирӣ. агар муҳлатамон ба охир расида бошад, ҳеҷ коре карда наметавонем. барои ҳамин ин қадар воҳима накун. худованд нигаҳбон аст. хонум Санам, сарде. нафасам гирифт, нафасам. бисмиллоҳ. ҳам қасахта ҷиқати ки гуфтам оз нафасгир мешам мемрам. ин одамҳо кӣ бошанд? тоба. ором шавед. тамом шуд. адо шуд. намедонам. кани як атрофро бо диққат бош. хоҳиш мекунам зиё. истед бармегардам. ҳамаро бо худ баргиёред. сабр кунед, камтар хомӯш истед. зиё. тамом, ман ҳаминҷо. бо диққат бош. бо диққат бош. ту бо мо меоӣ. ба куҷо меравам? раҳоям кунед. шумо ба он тараф гузаред. гузаред. ба он тараф гузаред гуфтам. ай худоҷон. маро гӯш кунед. касе аз пасамон ояд, ӯро мекушем. ҳеҷ кас аз пасамон наояд. бачаҳо, ба берун. аз пасамон наоед ки ҳамаатонро мекушем. ба берун, ба берун бароед. бароед. бароед, бароед бача. зиёямро бурданд. мемонде ки як имзо мекард. устодамро бурдам. ака туй тамошокунӣ рафтестем? чӣ гап туй мегӯед? кадом туй мерафтем? мо ба туйхона барои ҳамла меравем. ба туйхона ҳуҷум мекунем. ин хел номардиро ҳеҷ надидем ки бо дӯстдоштаи бародараш хонадор шавад. нашо барад. устод аҳмад чел одами арӯзбоз будааст. боз ахлоқ ва дин дарс медиҳад. ҳоло мо намурдаем. ӯ беақлро мағзашро аз сараш берун мекунам.
калтакеласро оварда истоданд ҷаноб. эвой суманҷон, ман як кори хурдакак дорам, ҳал карда меоям. Майлаш, ту инҷо мунтазири ман бош. Майлаш, чизе шавад нашавад дарҳои ҷавонро асло накушо. Майлаш, чунки ҳоло бозӣ тамом шудааст ё нашудааст намедонам. ман омадам мекушоям. Майлаш, қавл медиҳӣ? Майлаш амаки Шавкат, Шуд, байле. хайр, ман меоям. Камон. устод аҳмадро дастгир кардам ку. Пароканда шаведуро наҷот медиҳем. Эй! лаънатиҳо, бародаронро сар диҳед. ҷаноб, камон ва одамонаш омаданд. ҳамаашонро кушед. фаҳмо ҷаноб. бачаҳо ҳамаро кушед. ҷаноб, полисҳо омаданд. чин санад бо полис ҷангидан намехоҳам. калтакелас дар дасти мост. ба ҳеҷ куҷое намегурезад. барои ӯ як марги сахтаре омода мекунам. бисёр марги даҳшатнок. меравем. бачаҳо, калтакеласро раҳо кунед, ба қафо баргардед. полисҳо омаданд. полисҳо омаданд. қафо гардед. зуд, зудтар. зудтар, зудтар, ба мошинҳо савор шавед, зудтар. созие бача, бихи талға кафам кари килас. биё нозака бихи. сози охи? хубам. чизе нест, ором шавед, ҳамаш гузашт. хубам. шуд хоҳарам, хубам. гузашт, чизе нест. зиё, ки будан он одамон чӣ мехостанд? ба худо намедонам зӯҳро, аз ростӣ намедонам, аммо мефаҳмем. ту ором бош, ҳамаш гузашта рафт, тамом шуд. хонам бону, хуб астед? ба шумо чизе нашуд? хубам ҷаноби канун, чизе нест. саломат бошед. шуморо чизе мешуд, мо чӣ кор мекардем? ба шумо чизе нашуд? хуб астед бачаҳо? не, чизе нест, хубем. чикор мекунӣ? ай сами, ин коро бубин, яъне имзо накарда тӯйро вайрон карданда? ту парво накун очаҷон, ман имзоҳояшонро мегирам. очаҷон, модарҷон, тамом имзо кунам. хуб астед ҷаноби аҳмад? хубам ҷаноби канон, саломат бошед. каме бо шумо суҳбат кунем? вақти гап задан аст магар? бо шумо ҳам суҳбат мекунам баъд.
بفرمایید میرویم. با شما هم صحبت میکنم بعد. ҳиҷри ман бисёр сахт тарсидам. қариб мемурдам. барои мурдан ҳоло ҷавонаман. хонум санам, марг сину сол намепурсад. вақтат ки омад ҷон ҷон гуфта мерай. хайр то бузди. شما اینجا منتظر شوید. ما یک مسئله مخفی رو صحبت میکنیم. اکا برای بعضی خطرها ما هم میایم. منتظر شوید گفتم. بفرمایید. چی گپ است استاد احمد؟ دشمن‌هایی دارید که ما از آنها خبر نداریم؟ با خدا نمیدونم جناب کانون. نمیشناسم. اما خوب شد که به توی آمدید. من برای از شما حسابات پرسیدن آمدم. حساب پرسیدن؟ بخیر است؟ تو چی خیل حریفی بیرو هستی ها؟ آدم با دوست داشته برادرش خیسته خاندار می شود؟ هم کمان که به خانم بانو ضرر می رسی. جناب کانون این گپ ها با شما نمیتیبد. خاموش باش. تو مگر عیب را چه میدانی؟ اگر عیب را میدانستی خیسته با دوست داشته برادری دوگانی کرد خاندار نمیشدی به عقل. باز استاد دین و اخلاق بوده است و درس میگفته است. استخوان‌های رحمتی زیا استادمان را به درد آوردی. تو خدا لعنتت کنه. چه گپ میزنید؟ من زورا را دوست دارم. خاموش باش لعنتی. خدا زند تو بری ناشیخ را. جناب کانون این کارتون تماما درست نیست. خبشین. رحمتی دامولازیا برادری تو باشد برای من استاد بود. تو شاید برادری ارزنده شده نتوانستی اما من نمیگذارم که روی استادم نارم شود. تو مگر عیب را چه میدانی؟ کلمه شهادت را عرضه کن. جناب کانون از برای خدا چیکار میکنید؟ جناب کانون چیکار میکنید؟ از برای خدا من زورا رو دوست میدارم. آخر خطا میکنید. چی گفتی لعنتی؟ وقتی که دامولازیا زنده بود تو دوست داشته او را گپ میدادی؟ پسرم کلمه شهادت را عرضه کن. جناب کانون استدین کارو نکنید. من زهرا را از وقتش دوست می داشتم. من احمد شمشک نیستم. من کلتکیل هستم. برادر یخ کردم. کاش که کانون این کار را تیزتر حل میکرد میرفتیم از اینجا. شاید حل کرده است ها؟ حل میکرد آواز سلاح میبرامد. حاضر هم نپرانده است. شاید که با دستانش ها؟ آن همین چرا تو به حقلی شرف تو 115 نیستی 99 و 96 بخدو دور شای پیشم دور شای پیشم. بسیار منتظر استم من میخل میشم. پیشم دور بسکی میترسم کم چه خیل میگویی من کلتکیل هستم؟ چه خیل گپ زده ایستاده ای؟ چرا تو دروغ میگویی؟ راست بگو. کلمه شهادت را گوی. با خدا کلتکیل هستم. یعنی دامولازیا هستم. خاموش باش. خاموش. کلمه شهادت را خوان که کافر نروی از این دنیا. به ایمان را بینا چه خیل دروغ میگوید. معلم من دامولازیا را با دستان خودم گراندم. بله آدم گرانده دامولازیا نبود. احمد شمشک بود. تو چی ها میگویی؟ ها؟ مگر مرا مسخره داری؟ تو احمد شمشک نیستی مگر؟ نیستم جناب کانون. نیستم. میگویم چرا باور نمیکنید؟ دامولازیا هستم. با من گوش کن. تو بر این آدمی دروغگوی را در حیاتم ندیده بودم. کلمه شهادت را خوان که مرده کافر نروی. شهید ترسوندیمه. ای برادر یکی کانون کار رو بسیار کشوله کرد. راست بین همه طرف پلیس است. کمیسر لوینت هم طرف اینجا هستی. بخدو قسم آخری کار تربای. گوش کنید من کلتکیل هستم. چرا باور نمی کنید؟ ای تو چه خیل دروغگویی پر مهارت بوده ای ها؟
تو را میگویم کلمه شهادت را خوان، گپ را دراز نکن. تو در خانت خودکشی میکردی. کی نجات داد؟ کی یاری تعجیلی را زنگ زد؟ کی بود؟ اکاییستو، از برای خدا این کارو نکن، از برای خدا. تو این را از کجا میدانی؟ چون که من آنجا بودم. با شما گفتم که دوست داشتت به تو خیانت کرد، میخواستی خودکشی کنی. همین خیلی نه؟ تو این را از کجا میدانی؟ من این را به هیچ کس نگفته بودم. میدانم چون که آنجا بودم. 100 بار شد که این را میگویم. من کالتاکیل هستم. از راستی شما هستید دوملوزیو؟ بله منم. من همش را به تو میفهمانم. اول آرام شو، من همش را به تو نقل میکنم. اینش دیر شد به خدا. اکای کانون این خیلی کارها رو در جایش حل میکرد. چیکار کردی سوده باشد؟ مرا گوش کن. سر اکای کانون یکم بالون آماده باشد. چخیل بلا همین احمد چیمچک همون وقتی که برو آمد که ماده معقول نبود. تا حاضر آمده معقول نیسته. یکی کانون رو نکشته باشم میگم در آمجا. معلمی احمد گلوی اکای کانون رو زیر کرده. ای چی؟ کار از کار نگذشته باشد. آبا با جای برادرت گذشته پروا نکنید دوملوزیو. سیری شما سیری من است. این را پنهان میکنم. رحمت سلامت باش. بیا یک آغوش گیرم دوملوزیو. تمام جناب کانون تمام. اومده نجیبه که حتی میپرم. سومن دختری من، دخترم خوب هستی؟ یعنی با خدا که تلخ کفشون گفتم میپرونن. خوبم. در آنجا امکو بازی تیرزت شکنی داشتند. من همراهی امک شوکت اینجا آمدم. آه خوب کرده دختر جانی من. شیخ خان تو سوما رو با ماشین بر، من باشم با داماد عروس یک نظر کنم که در یگان جایشون تیر ندار آمده باشه، در حال میبیایم. سومن جان اکنون میرم. فتولی که توجیجین گوش کنید، همه دلیل ها رو جمع کنید، بیانات همه رو گیرید. فهمو من میروم. خیر خسته نباشید. چی گپ است؟ شما حیوانت؟ اوز تو نبر اومد خیلی ما احمد چیمچک شما را در اینجا زد کشت برایم در اومدیم اخی. از اینجا دشه بدی. ما با استاد احمد صحبت کرده ایستادیم. بر اومدیم. دوملا آکاش پیشتر میگفتید ما هم با تویتان می آمدیم. نه جناب کانون شما در وقتش آمدید. رحمتی کلام. دوملا به این هم نفرهایی که به این توی حمله کردن آنها را یافته میکشم. شما پروا نکنید. جناب کانون رحمت من روم که زهرا تشویش میشود. اکای کانون برای پراندن همین آدم ناآمده بود مگر؟ درست میگویی اما در درون این خیل نبود کو. خودت با چشم دیدی کو. بفرمایید. استاد احمد رو ندیدید؟ دیدم در درون قطیشتون چخچخ کرده است. توی مبارک شو. زهرا عشقم تو اینجا هستی؟ پلیس ها با تو صحبت کردن میخواهند. البته اگر زید نباشید به بالا رفته آنجا صحبت کنیم. بفرمایید. رفتیم عشقم. همه هم کورشی شرف. جناب اکنون چیکار میکنیم؟ امشب این را خوب فهمیدم که برای کشتن کالتاکیلاس آتش انتقامم را خاموش کرده نمیتوانم. باید او را چنان کشیم که مرگش را با چشمش بیند. هر ثانیه درد بکشد. هر نفسی که میگیرد دلش را مثل خنجر خلا زند. اما چه خیل؟ با فکرم این چاره را من میدانم جناب. زیا آن آدم ها کی بودن؟ چرا به توی ما هجوم کردن؟ از راستی نمیدانم. نمیدانی؟ ندانستن تو غیر امکان است. زهرا از راستی نمیدانم. تو باز به همان کارهای افلاس سر و کار گرفتی. آنها باشن به توی ما هجوم کردن. همین خیلی نه؟ زهرا این به من چه علاقه دارد؟ خاموش زیا. به من دروغ نگوی. اگر تو به کارهای افلاس دست نزده باشی چرا اون آدم ها از پسی تو آمدن؟ ها؟
بله من هم همینشون نفهمیدم چرا به اینجا آمدم. از راستی عقلم نمیگیرد. چه خیلی تو این کارها رو میکنی؟ به خدا من کاری نکردم. همه خانه دار میشود ولی در توی یگان کس تیرپرانی نمیشود. به فکر تو چرا در توی ما تیرپرانی شد؟ من هم همین رو پرسیدم چرا این خیل شد؟ چون که تو مثل دیگرها نیستی زیاد. تو دیگر خیل هستی. تو یگانه هستی. جانی من رحمت تو هم برای من یگانه هستی. تو مرا مسخره کرده استادی. زهرا جان التماس در این روزی خرسندیمون جنگ نکنیم، به هم دیگر در نفتیم لطفاً عشقم. لعنتی کدام روزی خرسندی؟ قریب میمردیم. لعنتی گفتی؟ عاشق‌های جوان انا در کجا بودید؟ اینجاییم. خب اینجا یک امضا کنید کار تمام. بله امضا فلان نمیکنم من. زهرا جان نمیدونم مشکلی چی است اما در نزد عشق یکون خیلی مشکلی نمیستد، برای همین امضا کنید این کارها تمام شود. بله چقدر خوب گفتی قندت هستم. من قلمی تو رو میشکنم. نکنیم کار. با تو خانه دار نمیشم فهمیدی؟ چی خیلی خانه دار نمیشه من؟ کار هستی نشنیدی؟ خانه دار نمیشم. تو به قبلی دادت نیستادی کی میداند که چی دوزیده ای و از پسی تو آنها آمدن؟ زهرا جان تیز نشو، سر و سیما نشو. تیر پرانی که در توی شد با شوهرت رابطه نداره. او شوهری من نیست. بخشیش شوهری آینده هست. شوهری آینده هم نیستمی. این خیلی کم نزن دلم را میشکنی. شکند پورا شود دلت کفت بدتر شود. اما یعنی که بنده رو نادروز گناهکار کردن در دینمون گناه هست. همین خیلی نه استاز این خیلی فهمونم شما خوبتر میفهمید. استادی دین هستید که گناه نیست مگر؟ بله البته گناه. سمی تو چی سرسته میگویی؟ با تو چی؟ خواهم خانه دار میشم نخواهم خانه دار نمیشم. اما از تو نمیپرسم. یه رعت رو کنده محیوبت میکنم. عزیزم صبر کن التماس نرو عشقم. قریب بود که برای خاندار کردن شمایان میمردم. کافی سکنو خاندار شوید آخه. سمی چی شد؟ چرا اینا باز جنگ کردن؟ مشکلی نیست مادر جان. معلوم است که زهرا میخواهد شوهر شوندهش کمی از پسکش دعوت همش همین، ولی در آخر حتما امضا میکنن. امضا میکنن ها؟ تو هم مادر جان گفتنت رو بس کن عصبی میشوم. مادر جان بوده است. با پای چپ این یک دو چیزی که میدونی نقل کن. барон калтакеласро бо ду чиз дар назди худаш муттаҳам карда буд. якум бо силоҳе ки дар он изи дасти калтакелас буд. кор ки тамом мешуд ба ӯ медод ва калтакелас аз ҳабс шудан наҷот меёфт. дуюмаш чӣ? барон ба калтакелас дар бораи оилааш бояд як сирро мегуфт. чӣ хел сир? ҷаноб, калтакелас як кӯдак дорад. чӣ? калтакелас кӯдак дорад? دخترم بله کودک چقدر خسته شده است. تیزی خوش بود که اگر در آنجا با تو چیزی میشد خدا نشان ندید من خودم را نمیبخشیدم. دختر من تو پروا نکن. از این پس اما که لیوینتت اصلا تنهایت نمیگذارد. این لختکت را این خیل گذارم بیدار که شدی بینی خورسند میشوی. خیر خوب خوش بتون. бале ҷаноб, калтакелас духтарчае дорад ки ҳоло аз буданаш хабар надорад. дар куҷо аст? дар куҷо буданашро аниқ намедонам. аз барон фақат ҳаминашро шунидам. вақте ки ҳуҷраи онро ҷустуҷӯ мекардам расмои он кӯдакро дидам. дар пушти он расм духтари калтакелас навишта шуда буд. духтари калтакелас ҳамин аст? бале ҷаноб. ба калтакелас нарасед. ӯро лаззати дарди аз ҳама бузургро мечашонад. аввал бояд донад ки як духтар дорад. вақте ки бо хушҳолӣ духтарашро ҷустуҷӯ мекунад мурдаи ӯро меёбад. коре карда духтарро назди ман оред. фаҳмидам ҷаноб. یه مال همه چوار آخه
بزن و خمیارت چه خیلی انسانی و عقل نداری؟ آرام شو لیمت، آرام شو لیمت. گوش کن، اگر یک خور در پای سومن میغلطید بنامی چوب در سرت میزدم پاچت میشکست. تو به عقل کودک توی میبری حیوان؟ لباس حفظتا نگو. بشین حیوان در بالای سر رنگ درخت راست نیست. با توی بردم گفتم کمتر رقص و بازی کنیم دخترک وقتش خوش شوه. خودت نگفتی دخترک بر؟ به عقل من گفتم که توی بر رقص و بازی کنن خورسندی کنن، نگفتم این قطعی مافیا بر تیر شپک کنن. رفیق چارچشم ما خطا کردیم. البته در همه توی مافیا آمده تیرپرانی میکنه. مرا مسخره کرده ایستاده ای. از کجا دانم که در توی تیرپرانی میشود؟ تا آخری توی ما صدای تیر گوش کردیم با بالای سرمون تیر گذشته است. این باشه آمده بعد سفسطه میخونه. با وای زنک صحبت کردی؟ زنک؟ زنک موزرده. پدر دختر رو میشناسد کو؟ زن درست زن یافتم اون زن رو با او بسیار صحبت کردیم. یا خدایا چی صحبت کرده؟ پدر دختر کی بوده است؟ با او زن چی صحبت کردیم؟ من با وای زن صحبت داشتم که تو زنگ زدی تیر پرانی هست گفتی. من ترسیدم باز با سومن چیزی میشد گفته سر و سومن شده وای زن رو تنها گذاشتم و آمدم. یعنی خلاصه امروز هیچ کار نکردم هیچ چیز رو نفهمیدم گفتنی ها؟ این آدم برای سومن بابایش است. هیچ کس نباید داند که سومن نبیره سخرات است. نه شوکت، من از آن زن هیچ چیز نفهمیدم، اما آن زن را تکرارا پیدا کرده برای یافتن پدر سومن راضی کردن لازم. چون که در دست ما اگر فوتوروباتش باشد امکانیتمان برای یافتن پدر سومن وسیع‌تر می شود. بله بسیار راحت شدم. سلامت باش برادر. حیوان تو گپی مرا مسخره کرده است که نه عصبی لیمیت وایران کردی. برو خونه ما برو که زمین چوره در میز سرت میزنم. برو سلامت باش. اینجا میرم. کاری که بزیمت بود نکردی باز اومده قرض را از من میگیری ها؟ شوکت به خوبی برو که خفت میکنم. بیشتر انسان حیوانی چی؟ برای گفتم که کودک خواه و نمیفهمی؟ به عقل به این حادثه علاقه ندارم. چرا به من باور نمیکنی؟ چرا باور میکردم زیو؟ حیات تو پر از دروغ است. اما عشقی که نسبت تو دارم حقیقی است جانم. بین کلتکیل است. آخران بار به تو امکانیت میدهم. جان من است. در حال نچسب. حالا در میان گپی نیست. اگر امکانیتی دادم رو خوب استفاده کنی در نزد چشمانم میمونی. تمام عزیزم. هر ساعت به من حسابات میدهی. میلش جانم. زنگت که زدم در کجا بودنت رو صورت گرفته میفرستی. فهما حیاتم. گپی گفتم رو دو نمیکنی. البته عزیزم. مرا اصلا فریب نمیکنی. تمام. البته عزیزم. اکنون امضاها را گذاری میگویم. امضا نمیکنم؟ در مهلتی که به دو دادم اگر به جنایت دست نزنی مرا راضی کنی همان وقت با تو خانه دار میشوم وگرنه ما خانه دار نمیشویم. تمام عزیزم. حاضر میتوانی روی؟ اما من باید اینجا میماندم. رو گفتم سیاه. خوب عزیزم. گفته هایم را فراموش نکن. خوبت کردم. افلاس. معلوم که زورا در پشتت یک شطه زد. مردک من به تو نگفته بودم زورا با تو خاندار نمیشود. باز توی را ویرون کردند. دعا کن که در بینیت شطه نخوردی. ای مردک تو چه خیل آدم هستی ها؟ آنها مرا کشتنی بودن. زهرا مرا پیش کرد. تو باشی اینجا ایستاده به حالم خندیده ایستاده. ای وای بر شد نمیخندم. من هم زیخ شدم. از راستی زیخ شدم. به خدا زندگی نم آغاز میکردی با زهرا خاندار میشدی کودکدار میشدی. تو چه فکر کردی ها؟ چه فکر کردی؟ حیات گذشتت رو فکر کردی پشت سر میگذاری؟ تو کلت کیلس هستی. تو از بلا دور بودن نمیتوانی. خاموش باشه خاموش. ای خدایا آنها کی هستند که توی را ویران کردند؟ کی هستند؟ میگویم باز بران نباشد. بران گفتی؟ دیوان هستی چرا بران تویت را ویران نکرده است؟ نباشد کیست؟ اینش رو تو میابی. ای مردک 1000 دشمن داری.
خوش بچه ها سلام. سلام استاد. سلام استاد. سلام. وای تا وقتی زنگ زدن است مگر لبای در کجا هستی زیا؟ در مکتبم زنک جون. کدام زنک جون؟ حالا ما خوددار نشده ایم کو؟ او بخشش جانم. در حال با من رسمی در سیمخانه بودت را گرفته روان کن. حاضر جانم حاضر. ایران دیدی؟ چه خیل شد؟ استاد سعی داداش که ایستادن ها؟ بچه ها بیایید جمع شوید. خواستم یک جایه با شما یک رسم میگیرم. بچه ها بسیار دو وای کردید. کنی بیایید. خاموش ایستید. یا خدایا. ایستید میگیرم. گرفتم. خوش رو آمدید دست دادم. سلام. همه در جای خودش. روانش کنم. لبک؟ فرستادم جانم. آفرین. درسای خوب. رحمت. اوف لبه جانم. تمام حاضر میفرستم. اوف چه گناه داشتم که من را به این حال گرفتار کردی خدایا. مزد نیست کیلا جان. نپرس به جانم رسانده است به خدا. در عسکری به خدا من اینقدر حسابات نداده بودم. برادر مزهش رو بیچش. کاش من هر روز به بانو حسابات میدادم. شوکت تو بیعقل هستی؟ من چی میگویم تو چی میگویی؟ ها ما بیعقلیم برای تو. من باز زنگ زد. لبای در کجا هستی زیا؟ در کجا باشم؟ در مکتبم با شوکت. تمام نزدیک شین. چی میگویی؟ نزدیک بیا. چه نزدیک بیام؟ این نزدیکتر بیا. سلفی میگیریم ها؟ سلفی میگیریم. انا ایتری سلفی میگیرم. یه مثل لپای میمون نکن. لپایت را سازیستا. ای گپ دیا بربر دختر خفه کردی. خاموش. دخترها برین میگرفته است. بچه 32 دندان نامد کو. آمد تمام روان کردم. بعد از 15 دقیقه در رازی مغازه باش با هم خرید میکنیم. وای خوب میایم. سوزیه بچه چیزی نیست. برای خرید به مغازه میرو. این کلتکیلسی کلون بینی قربقش کرده. زن داری بلا داری. نه که همین بلا همه قمه فرام کی. بفرمایید خانم بانو. تشکر زیاد. کستون تانزو رحمت. گوشک شرف اکای канун معلمه بانو را айхид кард. ҳиҷрӣ бошад санам ро айхид кард. мо мегардим сармон коп дарам инҷо охӯем. ба худо дуруст мегӯӣ. онҳо роҳат мекунанду мо чӣ? акай канун ам мегӯем зан мунетия. фаҳмидӣ? рафт. салом устод аҳмад. салом ҷаноби канун. аспаси одамое ки тӯйро вайрон кардан кофту коб дорам дастгир карда онҳоро ба додгоҳ таслим мекунам устод. агар шумо онҳоро дастгир кардед ба назди ман оред. ман худам як онҳоро пурсупос кунам.
خوب استاد چی خیلی که خواهید خودتان میدانید. تشکر. خوش مانید. بیا ҷаноб расми духтари калтакеласро ба бачаҳои дар иртибот буда тақсим кардам. ҳама ҷоро мекобанд. хуб бо диққат бошед. полис нафаҳмад ки аз пушти он духтар ҳастем. фаҳмидам ҷаноб. калтакелас бо дарди фарзандат туро чунон гирифтор мекунам ки барои намурданат пушаймон мешавӣ. кани бинам пар. опа офарин ба ту. амаки полис пахтақанд. азизи дилам дилат пахтақанд мехоҳад ҷонам. ман ҳозир барои ту мегирам. як дона пахтақанд диҳед, як тои дигар ба ман диҳед, ман ҳам мехӯрам. кани бигир. барои лухтакам бигирем. аммо ин хӯрда наметавонад амаки полис. духтарам он нахӯрад, мо мехӯрем. як тои дигар диҳед. чанд сум шуд? 6 сомонӣ. баакаҷон хайр барои кор ба шумо. пагоҳ як консерт ташкил кунед. дар консерт бонуро таклифи хонадорӣ мекунам. акай канон ба фикрам тез ҳаракат кардести. ба ту чӣ шуд беақл? радар ҳастӣ ки сурати маро месанҷӣ. шумо омодагиятонро бинед. директор лаббай ҷаноби канон. сарояндаро ту даъват мекунӣ? ман кадом сарояндаро даъват кунам ҷаноби канон? аслан акай канон ман як фикри олиҷаноб дорам. пайравшоро ландаҳур консерт гуфта истодам. консерт мотамхонане. шодмони дарвозиро даъват кунед директор. чӣ? ҷаноби канон шодмони дарвозиро чӣ кор мекунӣ? ҷаноби директор хонум бонуро таклифи хонадорӣ мекунам. ай майлаш фаҳмидам. и хел бошам агарам бихезам бирам дарвоз туй зана боша созай. ман намедонам. аз худи ӯ хоҳиш кунед. машғулам бошад мурда биёяд. як илоҷ мекунам биёрмаш. акай канон ҳамин моро зан наметӣ? бале ака қасам мехӯрам ки савоби калон мегиреда. ба шумо чӣ шуд? ошиқ шудед? шумо сухан кунед ошиқ мешем ака. масалан шахсан худи ман ҳунаре дорам ки духтарро якум бор бинам зуд ошиқ мешавам. ин хел гуфта намешавад писарам. аввал ошиқ шавед баъдан мебинем. ба куҷо меравед? ошиқ шавӣ охи ага? шумо девона ҳастед? ошиқ шудан мисли аз бозор тарбуз харис магар. омодаги консертро нақш бинед. аввал ман ба хонум бону таклифи хонадорӣ кунам. хай баъдан мебинем. хуб ака. байлаш ака. хонадор мешавам. ای خدای هزاران بار شکر بگویم. آرزوهایم عملی شده ایستاده است. ҳиҷриё назди ҳама шармандам кардӣ. ту хоҳӣ дид санам гуфта аз пуштам медавӣ. санам хуш омадӣ. бахшиш каме дер кардам. бисёр зӯракардӣ барои ҳамин омадам. яъне вақти зиёде надорам. чизе гуфтанӣ бошӣ дарҳол бигӯ. аввал ягон чиз хӯре. вақт надорам мегӯям. майлаш санам вақти зиёд аст ки бо ту суҳбат кардан мехоҳам, аммо натавонистам ҳиссиётамро ошкора ба ту бигӯям. акнун суханҳои диламро ба ту мегӯям. дӯстат медорам санам. айнан ҳамин хел ба ман мегӯӣ ҳиҷрӣ. ана ҳамин хел рӯ бароям мешинӣ. туро дӯст медорам санам. дар охир эътироф кардӣ. албатта ки маро дӯст медорӣ. ягон марде нест ки маро дӯст надорад ҳиҷрӣ. ҳиҷрӣ гуфтӣ? чӣ шуд? гуфта будӣ ки аз ман хушад намеояд. гуфта будӣ ки мувофиқи якдигар нестем. қаддат баланд аст. ана нав ба дастам афтоди ҳиҷрӣ. туро нагуфта будам ки аз пасам хоҳӣ давид.
бин чӣ шуд дар зери поям меафтӣ ҳиҷрӣ дар зери поям баста санам чӣ хел ҳиҷрӣ маро масхара мекунӣ чиҳо гуфта истодаӣ ҳиҷрӣ мегӯӣ дигар касро дӯст медоштӣ аз аввал мегуфтӣ ё худоё худамро шарманда кардам ҳиҷриро ошиқи худам мекунам гуфта аҳволамро бина уф як қаҳва лутфан не ман инҷириро коре карда аз худам бояд дур кунам ӯ одами динӣ аст яъне муаззин аст охир ӯ хонда таълим гирифтааст шояд ҷодуам кардааст ҷоду карда бошад чӣ не коре карда бояд ин корро хотима диҳам аммо аз ӯ интиқом гирифтанам лозим барои дар назди ҳама шарманда карданаш аз пасам медавонам ӯро сахт марҳамат қаҳваатонро овардам вой барои ишқ шуда пешхизмат шудӣ ҳиҷрӣ ҳоло туро аз пасам бисёр медавонам хонум шумо хуб ҳастед не ғайриимкон аст ба фикрам девона шудам ҳиҷрӣ нест ҳиҷри дигар нест ӯро аз ҳаётам берун кардам ӯро намешиносам берун кардам тамом ҳиҷрӣ қабул мекунам ки ту ғолиб шудӣ дигар ба ту ҳаргиз наздик намешавам ба амри маъруф ҳам намеоям дигар шайтон чеҳраи туро бубинад бе ин ҳам дар назди ҳама маро шарманда кардӣ алё зуроҷон харид кунӣ барои ман ҳам хуб мешавад фикрҳоямро парешон карданам лозим дар куҷо ҳастӣ тамом ҷонам ман ҳозир меоям муъминов саъдӣ макони баҳор аслигулро муайян кардед сардорам ҳамаи вокзалҳо ва фурудгоҳҳоро тафтиш кардем бо ин ном чипта харида нашудааст маълум ки ҳоло ҳам дар ҳамин шаҳр аст қайдҳои ҳамаи меҳмонхонаҳоро тафтиш кунед итоат сардорам аз сухрот ягон чиз пайдо шуд ҳоло ҳам дар куҷо буданашро маълум накардаем сардорам майли саъдӣ соз кор кун итоат сардорам ё худоё тавба вақте ки сухро дар озодӣ озодона саргашт мекунад ҷони суман дар хатар аст агар фаҳмад ки набера дорад ӯро ҳатман ба худаш мегирад албатта ин одами бад набояд суманро ба даст орад ин аниқ аст биё суман о ширинаки ман омадӣ ту холаи полисро дӯст доштӣ бале бисёр дӯст надор вагарна рашкам мебарад ташаккури зиёд хонум эсма ман ҳам хурсанд шудам сардорам ҳар вақте ки хоҳед гӯё нигоҳ мекунам то бозӣ барои кор ба шумо кани инҷо биё чӣ кор кардед кани гап зан чӣ кор кардед ман туро инҷо бисёр ёд кардам медонӣ ҷаноб бачаҳо барои дастгир кардани духтари калтакелас баъзе чизҳоро пайдо карданд умедворам ки дар кӯтоҳтарин муддат хабари хуш ба шумо мерасад аҷала кунед оған оташи интиқомам диламро рахна кардааст бахшиш ҷонам расо 15 дақиқа гуфта будам 3 дақиқа дер кардӣ зиё бале медонам дер кардам узр мепурсам албатта ки мепурсӣ пеш даро зуро пеш даро чӣ гап аст кӯдак ҳастем магар айб аст охир тамом зиё пеш надаро ин хел бошад ҳар кас барои худаш равад мешавад намешавад сабр кун ё худоё дарҳол асабӣ нашав каме ором шав ин хел бошад ваъдае ки ба ман додӣ фаромӯш накун зиё аз ин пас чизе ки ман мегӯям ҳамон агар розӣ набошӣ гап зан шуд тамом чӣ хел розӣ набошам бе ин ҳам қабул кардам ки омадам рафтем хайр ин хел бошад пеш даро ё худоё хуб хайр пеш медароем устодамро ёфта бояд дарҳол ин саволамро бипурсам
ба тарафи лифт рафта истодааст. ба боло баромадед? шуд зӯроҷон, ман ҳам омада истодам. оҳе, ба ин хел мағоза омада харид кунам, рӯҳам роҳат кунад. ин ҳиҷриро бояд дарҳол аз фикрам дур кунам, дарҳол. ё худоё, боз ӯ дар лифт хаёлоти ин одам маро танҳо намегузорад. ё худоё, боз ӯ намераваде? хонум Санам, ай, хаёлот ба гап даромад. ҳозир дар ин ҷо аз тарс ҳушам меравад. ба худо хуб ҳастед хонум Санам? рав аз ин ҷо, рав, гум шав аз пуштам. бибиам як дудуш чӣ буд? бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Рав, гум шав, гум шав. дев нашидай хонум Санам? то лифт наистад ман чӣ хел мефароям? ман аз пушти ту нестам. ҳардуямон ба як лифт савор шудем, ҳамаш ҳамин аст. чӣ ҳо мегӯяд? ту хаёл нестӣ? ту ҳақиқӣ ҳастӣ? хонум Санам, дар ҳаёти ман хаёл гуфтанӣ чиз нест. ё худоё, якбора бадтар шуд, ин ҳақиқӣ аст. ту аз паси ман мегардӣ? ҳар куҷое ки равам аз паси ман ҳастӣ? кори дигар надорам. назди устодам омадам, савол дорам. ҳозир туро бо он устодат? охирон бор туро огоҳ мекунам, дигар аз пешам набаро, вагарна аҳволат бад мешавад. чӣ шуда? лифт вайрон шуд, камтар пас ба кор медарояд. чӣ? ман бемор ҳастам, нафасам мегирад. дар ҷойҳои тангу беҳаво истода наметавонам. ба ман чизе шуд. илтимос иҷрӣ, ёриам кун, аз ин ҷо наҷодам деҳ. нафасам гирифта истодааст. зӯҳро, магар як камакак нагузаронди ҷонам? дар он ҷо як попӯшаи зебо дида будам, онро ҳам гирем. ин дугонат куҷо шуд? бояд меомад ку. хуб ки ба ёдам овардӣ. мунтазири ӯ нашавем. даст норас аст. пояфзолро аз куҷо мегирӣ? аз ин ҷо? не, ана онҷост. як ҷоздани дигар ҳам дида будам. не лабай мегӯям созӣ. нафас гирифта наметавонам. вай хонум Санам, хонум Санам, вай тарсатонро бароред, фикрҳои бад накунед, майлаш. иншолло ҳеҷ чиз намешавад. ана чуқур нафас каш. ана чуқур нафас каш. ана ҳамин хел нафаси чуқур бигир. гирифта наметавонам. ё худоё, дар ин ҷо ҳам бо ин гирифторам. ман мурдан намехоҳам ҳиҷрӣ. ман ҳоло ҷавонам, шавар накардам. илтимос наҷодам деҳ, дуо бихон, суф кун, наҷодам деҳ. охир чӣ хеле мекунӣ? зиё, ин чӣ хел аст, гирам ё не? вазнин аст ё сабук? вазнин? ин хел бошад нагир. сабукашро гир. инҳо бисёр вазнинанд. инро мегирам. раҳмат. бардошта мебарӣ? мебардорам, дигар чӣ кор кунам? бисёр метарсам иҷрӣ. илтимос ягон кор кун, дуо бихон, суф кун, дуо кун, худо бигӯ то моро наҷот диҳад. илтимос. хонум Санам, шумо ҳам метавонед ки дуо кунед. ман дуо намедонам охир. худоё, ёриам кун. ана бисёр дуои зебо кардед ку, метавонед. кай дуо кардам ана? ҳозир худо ёриам кун гуфтӣ ку. бошад, ту ҳам дуо кун, кафолат гирем, аз ин ҷо наҷот ёбем. нафас кашида наметавонам иҷрӣ. тамом, исто дуо мекунам, тамом мекунам, тамом.
худоё хонум санамро аз тарсу ваҳм ва маро аз васвасаҳои шайтонӣ дар паноҳат нигоҳ дор. ҷони ӯро нагир ки ҳоло шавҳар накардааст. ҳамин ки шавҳар кард баъд ҷонашро бигир худоё. омин. амин. худоё ту ҳамаи дуъоҳои моро қабул кун. ё худоё амин. худо дарҳол дуои туро қабул мекунад иҷрӣ. дарҳол мо наҷот меёбем. ту як бандаи муборак ҳастӣ ку. хонум санам шумо девона шудаед. дуо кардем. дуо кардан ин худаш як савоби бузурге аст. худои таоло мефармояд заифтарин банда касе аст ки дуо намекунад. иҷрӣ соз шуд. бин توبه خدای مرا ببخش مرا. هیچری نمردم زنده هستم. وزنین است؟ نه صبور. خوب یک دو چیزی دیگر باید گیریم. میشه.